Tanuja sekarang sedang berada di launch of the first Daphne store di Malaysia dan juga di Southeast Asia. So memang sangat exciting. I love their shoes. Kebanyakan kasutnya datang dengan matching handbag, so that's very exciting for me. Yeah. So apa keistimewaan kasut Daphne bagi you? I think untuk Tanuja, sebab Tanuja tinggi, so I sangat gembira bila I tengok like ada high heels tapi tak begitu tinggi juga ada, and then ada juga yang untuk ladies who like it taller, ada juga. So memang variety dia memang banyak, colors, I love colors, so memang sangat exciting bila tengok banyak colors. So bagi Tanuja, apakah fashion kasut yang you rasa terkini, yang trend, yang jadi trendy sekarang? Boleh tunjuk salah satu. Okay, untuk Tanuja, I think the pointy toes are back, yang sharp edges are back, but ultimately untuk Tanuja, at the end of the day, comfort. Memang keselesaan tu memang paling penting. You boleh pakai kasut yang sangat cantik, tapi kalau tak selesa, tak boleh jalan, your muka pun tunjuk. So paling important tu keselesaan. Perkembangan terkini Tanuja. Okay, perkembangan sini, wah banyak. Tanuja baru habis buat Unsung Places, so back, relax kejap, tapi ada banyak campaigning, a few TV shows in the pipeline, tapi Tanuja tak boleh cakap about it. Tanuja juga akan pergi London untuk modeling, so we'll wait and see about that. Okay, Tanuja, boleh bagi ucap